Srbi i sestre Srpkinje. Već punih 20 godina u Beogradu se nalazi ambasada Hrvatske ustaške države. Veštačke države. Već više od 900 godina Hrvati nisu bili u stanju da stvore bilo kakvu državu, ali 2 puta u 20. veku provizorijom velikih zapadnih sila stvarana je lažna Hrvatska država, ustaška državna tvorevina. Prvi put su Hrvatsku ustašku državu formirali nemački i italijanski fašisti. Hitler je formirao prvu Hrvatsku državu i ta država je odmah pokrenula, ta lažna država, genocid nad srpskim narodom. Parola na kojoj je nastala Hrvatska ustaška država bila je trećinu Srba pobiti, trećinu proterati, a trećinu pokatoličiti. I kojoj trećini je uvek najgore? Onoj koja preživi, a bude pokatoličena. Jer ti janičari onda su u situaciji da moraju da se dokazuju da su veći katolici od pape i da udare po svojoj pravoslavnoj braći i sve snage. Druga Hrvatska ustaška država formirana je 1991. godine voljom Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Vatikana. Koja je bila osnovna parola Tuđmanove ustaške države? Oni više nisu govorili trećinu Srba poklati, jer taj je posao obavio Tuđmanov prethodnik Ante Pavelić. Ali preostale Srbe hteli su da proteraju ili da pokatoliče. Srpski narod se nije mirio sa oduzimanjem statusa konstitutivnog naroda u Hrvatskoj federalnoj jedinici. 2 puta je sklapan istorijski sporazum između Srba i Hrvata. 1881. kada je razvojačena vojna krajina, Srbima je bilo garantovano da će biti ravnopravan narod sa Hrvatima na području Banovine, Hrvatske i Slavonije. I nakon Drugog svjetskog rata Hrvatska federalna jedinica je stvorena na principu ravnopravnosti 2 konstitutivna naroda, Hrvata i Srba koji žive u Hrvatskoj. Sve je to Franjo Tuđman pogazio i obnovio čistu ustašku državu. Srpski narod to nije mogao da prihvati, pobunio se, odvojio i formirao Republiku Srpsku Krajinu. Uz punu podršku zapadnih sila, uz direktno učešće Amerikanaca, Nemaca i Vatikana, 1995. godine ustaški poglavnik Franjo Tuđman udario je na Srpsku Krajinu. A prethodno su Amerikanci postigli da se pasivizuje i režim u Beogradu i režim na Palama, da ne priskače u pomoć našoj zapadnoj braći. I šta su Hrvati uradili? Prognali su kompletno srpsko stanovništvo, a one koji nisu hteli da odu, njih su pobili. Preko 220.000 Srba je prognano, a nekoliko hiljada je pobijeno, najviše žena, dece i staraca. Nažalost, Srbijom već
20 godina upravljaju nenarodni režimi koji su formalno priznali tu hrvatsku ustašku državu i otvarajući njenu ambasadu ovde u srcu Beograda pogane srpsku prestonicu. Mi to još dugo nećemo dozvoliti. Mi smo vas pozvali, braćo i sestre, da danas bilo šta rešavamo po kratkom postupku. Ali Bože zdravlja, uskoro ćemo osvojiti vlast i mi ćemo odlučivati kojim će putem Srbija dalje. Mi srpski radikali i svi srpski patrioti nikada nećemo priznati nezavisnu hrvatsku ustašku državu dok traje okupacija Republike Srpske Krajine. Dok traje okupacija srpske zemlje. Po čemu srpske? Po tome što su Srbi na njoj vekovima živeli, što su na nju došli po pozivu austrijskog cara i kad su došli, naselili su se na praznim prostorima. Tamo zatekli nisu nikoga. Dakle, ništa nisu oteli. Šta je bilo sa Hrvatima? Razbežali su se pred Turcima širom Evrope. I mi nemamo ništa protiv tih pravih Hrvata. To su čakavci. To je jedan fini narod. Ali ko pravi zločine i zlodela? Srbi, katolici, svi štokavci koji se danas izjašnjavaju kao Hrvati su Srbi katolici. Srbi katolici su isukali nož protiv svoje pravoslavne braće. Zašto? Zato što ih je Vatikan na to naterao. A Vatikan je najveće zlo savremenog čovečanstva. Pitaju me mnogi, a kako ćemo mi to da postignemo? Kažu, hoćete li u rat protiv sadašnje članice NATO i Evropske unije? Nećemo. Nećemo. Mi ćemo imati strpljenja. Važno je da nikad ne zaboravimo šta je srpsko. Da naše sinove, naše unuke i naše praunuke vaspitavamo u tom duhu. A jednog dana uslovi će doći sami po sebi. Neće NATO biti večit. Neće Evropska unija biti večita kvazi državna tvorevina. Raspaše se to uskoro, a mi moramo biti spremni za taj trenutak da povratimo ono što je naše. Strpljivo ćemo čekati, ali ništa zaboravljati nećemo. Upozoravamo današnje vlastodržce u Srbiji, Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, da oni nemaju pravo Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nemaju pravo da bilo šta Hrvatima praštaju u ime srpskog naroda. Praštati mogu samo žrtve na onom svetu. Na ovom svetu oproštaja nema dok ne povratimo ono što je srpsko. Sada bi Hrvati da nam otmu i levu obalu Dunava. Neki dan Vučić izjavljuje, morat ćemo to pregovorima da rešimo, ako ne mogne, onda ćemo na arbitražu. Ne, ne smemo dozvoliti nikakvu arbitražu. Ako odemo na arbitražu, sigurno ćemo izgubiti, jer su sve zapadne zemlje na strani Hrvata, a protiv Srba. Mi ne smemo da damo dalje ni pedalj srpske teritorije. Sadašnja privremena granica treba da ide maticom Dunava, a vidjet ćemo u budućnosti kad i kako ćemo osloboditi ono što je srpsko. Braćo i sestre, da bi vam danas ovde još jednom pokazali šta mislimo o hrvatskoj ustaškoj državi,
šta mislimo o hrvatskoj ustaškoj zastavi. Uradit ćemo ono što svi vi očekujete. A sad ćemo, braćo Srbi i sestre Srpkinje, da se mirno raziđemo. Nećemo da napadamo ovu zgradu ambasade, ne. To nikad u Beogradu nećemo da radimo. Ali ćemo povratiti ono što je naše na zapadu srpskih zemalja. Danas smo obavili ono što smo hteli, demonstrirali našu volju, našu odlučnost i našu spremnost. Da se danas ovde zakunemo da ćemo kad osloboditi Republiku Srpsku Krajinu, da ćemo osloboditi Kosovo i Metohiju i da ćemo osloboditi i ujediniti sve ostale srpske zemlje. Živela velika Srbija! Živeli Rusija i Putin, naši prijatelji! Mi srpski radikali i svi srpski patrioti nikada nećemo priznati nezavisnu hrvatsku ustašku državu dok traje okupacija Republike Srpske Krajine. Dok traje okupacija srpske zemlje. Po čemu srpske? Po tome što su Srbi na njoj vekovima živeli, što su na nju došli po pozivu austrijskog cara i kad su došli, naselili su se na praznim prostorima. Tamo zatekli nisu nikoga. Dakle, ništa nisu oteli. Šta je bilo sa Hrvatima? Razbežali su se pred Turcima širom Evrope. I mi nemamo ništa protiv tih pravih Hrvata. To su čakavci. To je jedan fini narod. Ali ko pravi zločine i zlodela? Srbi, katolici, svi štokavci koji se danas izjašnjavaju kao Hrvati su Srbi katolici. Srbi katolici su isukali nož protiv svoje pravoslavne braće. Zašto? Zato što ih je Vatikan na to naterao. A Vatikan je najveće zlo savremenog čovečanstva. Pitaju me mnogi, a kako ćemo mi to da postignemo? Kažu, hoćete li u rat protiv sadašnje članice NATO i Evropske unije? Nećemo. Nećemo. Mi ćemo imati strpljenja. Važno je da nikad ne zaboravimo šta je srpsko. Da naše srpski narod to nije mogao da prihvati, pobunio se, odvojio i formirao Republiku Srpsku Krajinu. Uz punu podršku zapadnih sila, uz direktno učešće Amerikanaca, Nemaca i Vatikana, 1995. godine ustaški poglavnik Franjo Tuđman udario je na Srpsku Krajinu. A prethodno su Amerikanci postigli da se pasivizuje i režim u Beogradu i režim na Palama, da ne priskače u pomoć našoj zapadnoj braći. I šta su Hrvati uradili? Prognali su kompletno srpsko stanovništvo, a one koji nisu hteli da odu, njih su pobili. Preko 220.000 Srba je prognano, a nekoliko hiljada je pobijeno, najviše žena, dece i staraca. Nažalost, Srbijom već
20 godina upravljaju nenarodni režimi koji su formalno priznali tu hrvatsku ustašku državu i otvarajući njenu ambasadu ovde u srcu Beograda pogane srpsku prestonicu. Mi to još dugo nećemo dozvoliti. Mi smo vas pozvali, braćo i sestre, da danas bilo šta rešavamo po kratkom postupku. Ali Bože zdravlja, uskoro ćemo osvojiti vlast i mi ćemo odlučivati kojim će putem Srbija dalje. Sinove, naše unuke i naše praunuke vaspitavamo u tom duhu. A jednog dana uslovi će doći sami po sebi. Neće NATO biti večit, neće Evropska unija biti večita kvazi državna tvorevina. Raspaše se to uskoro, a mi moramo biti spremni za taj trenutak da povratimo ono što je naše. Strpljivo ćemo čekati, ali ništa zaboravljati nećemo. Upozoravamo današnje vlastodržce u Srbiji, Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, da oni nemaju pravo Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nemaju pravo da bilo šta Hrvatima praštaju u ime srpskog naroda. Praštati mogu samo žrtve na onom svetu. Na ovom svetu oproštaja nema dok ne povratimo ono što je srpsko. Sada bi Hrvati da nam otmu i levu obalu Dunava. Neki dan Vučić izjavljuje, morat ćemo to pregovorima da rešimo, ako ne mogne, onda ćemo na arbitražu. Ne, ne smemo dozvoliti nikakvu arbitražu. Ako odemo na arbitražu, sigurno ćemo izgubiti, jer su sve zapadne zemlje i da udare po svojoj pravoslavnoj braći i sve snage. Druga hrvatska ustaška država formirana je 1991. godine voljom Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Vatikana. Koja je bila osnovna parola Tuđmanove ustaške države? Oni više nisu govorili trećinu Srba poklati, jer taj je posao obavio Tuđmanov prethodnik Ante Pavelić. Ali preostale Srbe hteli su da proteraju ili da pokatoliče. Srpski narod se nije mirio sa oduzimanjem statusa konstitutivnog naroda u Hrvatskoj federalnoj jedinici. 2 puta je sklapan istorijski sporazum između Srba i Hrvata. 1881. kada je razvojačena vojna krajina, Srbima je bilo garantovano da će biti ravnopravan narod sa Hrvatima na području Banovine, Hrvatske i Slavonije. I nakon Drugog svjetskog rata Hrvatska federalna jedinica je stvorena na principu ravnopravnosti 2 konstitutivna naroda, Hrvata i Srba koji žive u Hrvatskoj. Sve je to Franjo Tuđman pogazio i obnovio čistu ustašku državu. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, već punih 20 godina u Beogradu se nalazi ambasada Hrvatske ustaške države. Veštačke države.
Već više od 900 godina Hrvati nisu bili u stanju da stvore bilo kakvu državu, ali 2 puta u 20. veku provizorijom velikih zapadnih sila stvarana je lažna Hrvatska država, ustaška državna tvorevina. Prvi put su Hrvatsku ustašku državu formirali nemački i italijanski fašisti. Hitler je formirao prvu Hrvatsku državu i ta država je odmah pokrenula, ta lažna država, genocid nad srpskim narodom. Parola na kojoj je nastala Hrvatska ustaška država bila je 1/3 Srba pobiti, 1/3 proterati, a 1/3 pokatoličiti. I kojoj 1/3 je uvek najgore? Onoj koja preživi, a bude pokatoličena. Jer ti janičari onda su u situaciji da moraju da se dokazuju da su veći katolici od pape.